Yes, memang lama-lama udah kayak Bang Jala lu, ay. Di mana, Om? Hah? Dari mana? Di Kuala Namo. Ngapain? Gak ada yang nyenyak blue babi. Lo sama ini touring lo? Nah, lo semawe aja. Lo semua ya? Yang kecil-kecil aja, pendek aja. Oh pendek. Beli gas habis 3 kilo udah habis. Oke, hari ini kita ketemu sama divisi touring Brotherhood TKP Sabang. Alhamdulillah Humas sama divisi touring. Sama-sama kita pulang kampung ya, Bang? Iya, siap. Kapal apa? AH2, eh? Hah? AH2, eh? Enggak, H3, Bang. A3. Oke, Pak Budi, Brotherhood Bandung. Nah, ini Om Dery divisi itu touring. Om, insya Allah kita dapat baju dari Brotherhood Bandung, Om. Ya, insya Allah. L, Alhamdulillah. L apa SL? Om? L aja. Cukup tuh. Insya Allah cukup. Gede kali di SL. Nomor 2. Nomor 2. L aja. L ya? Oke. Akan dipesan sama Om Budi.